Nak jinja Shah Tynrah cubor ka Mahindra Bolero kepada kali Sarkar Meghalaya kepada new registration number ML017455 hakawai ke truck kepada new registration number ML05L4368 hakamit sandri urisa warja absan kumba kapor fresh tengi ai marilat ke quinine ha umsaw no kharai hakaba arwat ke basyong ha tay Mahindra Bolero klayap asyen ki bor pulit ke Riboy district la ajing tip baki balayap asyen ki day Sanbirth moment ubade nongnya bad usmat sangma laong bakatay kali Mahindra Bolero kadai na district sports office resubel para bakadang dan halti banwan Shillong Way budan lang hagani ke Mahindra Bolero ubala Mynsaw latip kerteng komunikas moment Katkum kupulit laong bakatay ke truck kabawan na itanya umsning planya du anil dorji harangkat bibas tapa kum muhandiman mari poy ketegi ceka nama kecimpan herstad kalaran sum nalo dibaidar sa Shillong ke surak kabawan na nongpo balaiday ketegi Mahindra Bolero kabala prahi pom yaki baklat lara si sibil hospital nongpo banlay ke postmortem kumcu e bor langut ki Mynsaw bakuntuk way na ke Mahindra Bolero bat armut na ke truck banyo e kecing Sumar ki bor pulit kila pentep bakidang penlang cing tokit ke babnya halor kani ke cingcia Udah baru lami sabar Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani karukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka Shah plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya